Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Ni wenyene yivugiye nguriye iyo mfungurwa, azobaronsa impamba yamimubeshaho. Umubiri w'umukamana y'amaraso yashishe, bituze ibyaha byacu mwadushushe nawe. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Ntitwashaka kwifatanya na Yesu yadupfiriye, nitwakira umukate wavuye mw'ijuru. Uwinjije umuremyi mu mutima ubangamye, niyapfa atavyishuye azobihanirwa. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Noneko twatewe iteka ryo kubana n'Umukama, niduhebe ibyo byose bizingana nawe. Dutabaze Mariya watigeze na gatotsi, wadutiza umushaha dusangire nawe. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima, none nitumwegere niwatubeshaho. Umwukamara twakuye waturokoza ubuzima,